Lagip Ti Napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyagita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Vanjie. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket maysaak nga OFW ditoy Hong Kong. Ket maysa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Nang runa no kasjay nga agin inanaak iti trabaho. Iti unos ti 10 atawan a panagden nami iti asawak, awan met tinagbalin a parikot mi. Ngamin nasingpet ken responsable nga asawa ni Patrick. Isu na laeng tadyak ammo no apay nga idi addan dua nga anak mi ken laat meten ti panagbaliw na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Rabiin ngam aging kaita, awan pay laang ti asawa. Napnapanan naman nga tan. Hay, ang mga ket dino na bartek manen nga agawin. Nakasang biyag ko, tinten mo akalak ama. Ta gustong payin, yung reno pagkatayan. Kunak tupay ka. Ay no. Awan panun mo. Makapasurun at talaga day tataw. Payiman. Inubos ko't oras sa naglamas iti ara. Ay no, mangibabayin ka talaga, Patrick. Ha? Nakaring ka pa imot gayam, Vanjie, my love. So sweet. Amom ka dino anyat orasen ha, Patrick? Time check. 10 o'clock in the evening, baka. Amom gayam, ngam apay ngay akas tatir aramidam. Apay, di ka mabain kadagiti ka aruba. Sige no kumain ti pagbay nakaturog damit amin bakay. Daytakit nga rod, dis orasen iti rabii, Patrick. Ngam agpukka-pukkaw kakit din dita. Ay, gagangay tinapartek bakit. Maawatan naman siguro rita. Kan may sa lang mo na siyak pukka-pukkaw no kasya mabarte ka. Ado mati ka rubat na yung kasta. Di quits lang, ha? Igawan ng magiti ka na. Tanay, mabisbisina ka bakit? Take the ribbon from your hair, shake it loose and let it fall. Ay niya ka matan, Patrick. Pagsasarong mo matan ti panagbartek mo. Ay no. Kita ang mantikas na nga itsuram. Kaslasaan mo pa yan ang masangot ti agdigos na ang angdod ka. Ay no. Agat arakan ti unag ti balay. Talaga ka di adi mo maisardun ti aginom iti arak, ha, Patrick? Tagtagari ka di bakit? Sana balita maudin da ito'y. Promise. Daytakit tijak kayat kan ka. Kari ka akari, ngam di mo matungtungpalan. Ay no, AMMOK lang nga kastoy. Jak ko man nakiasawa kan ka. Ha? Ay, di mo ibaga babawi ka na nakiasawa kanya kung bakit. Launay Patrick, talaga nga agbabawi ak anak asawa kan ka. No AMMOK lang ko mga artek kagayam. Jak ko man imanugot ang makikalay sa kan ka. Ngata. Ay no! Jak ang mo ti sawak, Patrick. Mauma akon at talaga iti kasta nga ugalin. Pero si kanto pa tinagaramid di kanyak. Na-in-love ka kanyak, gaboy ti kinatair ko. Iti ngam no ita. Pagbababaw yakon ti panaki asawa kan ka. Dayta ti imulam iti panunot mo. Ha? Panawan ka man langan, awan serdim akasarsarita. Ay, papanamon nga ibagay. Agsubli ka nito yung Vanjie. Vanjie! Ay, sumip nga tayo na nakaw.
Ngam apay nga, kaslaawan mo't planom nga agaway. Hay, agawid ak to inton madamdama, tatang. Ada ka di parikaw? Ay katkas iti sigod, tatang. Apay, napartek ka di manen ti asawam? Nakunayo pa tatang. Pagsasarun mo na mutin ti agbartek, iso amasuruna. Saan mo't asigo na kasjay ti asawam, anak ka? Aginumot ide, ang amsag paminsan lang. Occasionally ama ko na. Hay, win nga rod Diyak man ammo iti dayja ataw. Sapay addadag iti gundaway nga agsangit-sangit no kasya amabartek. Iso amasursurunak at talaga. Agsagit-sangit ko naman akaw. Wen tatang, kaslaubing nga agsangit-sangit. Lay, amangan mo't nadaparikot na adi na maibagakin ka. Iso nga'y papapas na iti panagbartek na. Ay na, anya kumangay mat ti parikot na. Okay kami mat. Saan kami mat nga agap-apa? Ti kunayo ket di, talagaan na ito lang nanti kinaartek na tatang. Tinasaya at kasaritam jay asawam anak ko. Salud-sudam no niya ti parikot na. Iti kasta, mapagsaritaan nyo anasayaat. Amangan no adda parikot na adi na maibaga. Iso akasta akanayon ti panagbartek na. Ammo mare, apalan ka unay. Anya kumamat ti apalam kanyak, Mari Vanjie. Apalak ti kinaawan bisyo nila kay mo, Mari Raquel. Ay na, no amumlaang kuma, Mare. No amumlaang kuma. Di mo ibaga nga oray nila kay mo, kat adamot bisyo na, Mare. Putno nga awan bisyo na. Ngamay na, isumat ti ari ijay balay. Anyat kayat mo asawan, Mare. Ay na, sobra ti kinasadot na. Ari kunak ta isumat ti ari ti sadot ijay balay, Mare. Kasta aya. Wan, Mare, iso adinak apalan. Naimbagkit din nila kay mo taoray artek, nasingpet. Nagagat kan responsable nga ama kan asawa. Nila kay kungay, ay na, don fakundo. Adala ang ijay balay nga agililad, kan agpadpadakkel iti buksit na. Adayo ang nagasgasat kangam iti siyak, Mare. Ay na, sa anak anagasat, Mare. Ngamin, nabisyo mo't tinatumpungak nga asawa. Ay kat kasaritam iti nasayaat Panagkita, kat nalakamot akasarsarita ni Pari Patrick, Mare. Nauma akon amakisarsarita kan kuana. Namin adun adaras akinasarita. Ngam awan matlatta. Iso abaybay akon Di ka mauma amang bagbagakan kwa na, Mare. Ay na amumat kanya kon, Mare. No dagita bambanag, talagang awan aanusak. No di na kayat ti dumngag, di saan laang. Makaamumat tin itibiyag na. Oy, Patrick, aldawan. Apay adi ka pa'y labumangon di tangay. Apay, di ka sumrag iti trabaho. Masadutak, bakit? Kita manday tanga ugalim. Masadot ka pa yan nga agtrabaho. Ay no, makapahay blood kan talaga. Ha? Kasano nga rudan ti biyag tayo no kasta kasadot mo pa yan ti agtrabaho. Artek ka lang nga rudan, nagbalin ka pa yan asadot. Kundi asawa ka, ngam di mo matgayang maipay ti kasapulan ti pamilyam. Ay, ala, hustunan bakit? Sumardeng kan asumanaw, bumangon ako. Sobrekak matlangit ti trabaho, bakit? Ay, katrumpang lang Tani, panagbabayad manin kadagiti bills, Patrick. Uwan, ala, di kan sumanaw, agrobata ko naman pa nagtrabaho, bakit? Malamin kan ako ikak matan bakit matayak sa matan. Gunggunam Gapu iti kinaartek mo daytan. Iso akasta ti marikriknam. Kanayon ka ngamin nga agpuya. Iso akasta. Pasensyahan bakit matayak sa matan paysa. Di kan tumangamin agnaknakam. Anya nga ita. Amom ka di nga apalak ti asawa dagiti kukumaret.
Taapay mo't ngay bakit? Ngamin awan bisyo da. Nagagat da nga agtrabaho. Iso anasaya at tibiyag da. Ngam da tangay. Kita man. Awan pa'y aasenso ang tibiyag tamot. Takasanuma ngamin. Kasta kamot. Imbes nga urnongam ti kwartam. Saan? Taun-una amat nga igastos iti bisyo. Hay, una yun abiyag. Naimbag nga orasyon na nang. Nay, nakaumay ka mo tanakaw. Naimbag man tanalagip mo mati may pimasyar dito ibalay. Una nang. Nitatangay sa dinutayan na. Napanain niya po ang dagiti tarakan na akaldeng. Apay, at da ibagam kwa na. Awan mo't kat di. Nasaludsud ko lang. Diyak mo't ngamin makita dito balay. Aguray ka. Kaslakim mutong kamutanak ko. Iso aya. Wen, saan mo't akas tatisigod apam magay manak ko. Talaga akim mutong ka. Saan mo't nanang? Nabayag lang nga didak nakita. Iso ako nayo akimuto nga. Nay, anya ngay day tawit mo. Kaslabuti mo ti arak. Una na. Awan mo't langan serserbi tibiyak ko. Iso nga agbarte kaklatan Ay sos, di ka agsasao iti kasta anak ko. Saan anasaya at nga ibagbagam ti kasta. Sagot ti Diyos kan katibiyag mo. Iso arumbeng na laeng arod nga ipatag mo. Ay, apay nga taasyak pa iti kastoy nanang. Apay. Nay, anyat kayat mo asawan anak ko. Apay asyak pa iti naadan iti kastoy parikot. Nay, aguray ka man. Di ka maawatan anak ko. Anya aparikot day taya. Nanang. Ibagam iti kasta. Ammok mo ti ibagbaga. Fly me to the moon and let me play among the stars. Abaw! Nagimbag ka lang. Ita, nabartag ka manan. Ay, pasensyakan ba kayo? Pasensyakan ano nakainumak mo rin. Ha? Narabyan ka lang aruden anagawin. Nabarbartag ka pa'y. Aramid ka di ti responsable nga amakan asawa ti kasta. Ha, Patrick? Ay, wah. Sorry ka din. Bakit? Sorry. Sa nabalit sa anak mo na makigulgulo. Nasingpat ako mo. Ore, makunang arte ka. Kan may sa italang mo. Ta-proud ka pa'y amang ibaga iti kasta? Sorry, bakit? Ha? Sige, maturog ako. Ay no! Ha! Makapasurun at talaga ti asawak. Ha! Panawaksan at talaga. Anya ngay Patrick, aldawan, bumtakton jay Sara tinuang, ngem nakailad ka pa'y laang dita. Apay, di ka manin sumrak iti trabaho. Magsakit nga rin ti tiyan kan ulok, bakit? Wen tanabarbartek ka man met ngaminan anagawid idirabi eh. Hay, awanan! Manipod nagsasaruno ti panagbartek mo, nabaybay ameten ti trabaho. Ay, pasensyakan, bakit? Pasensya, pasensya! Kasta mo lakit din na kanayon, makauma! Ay, di kagsasaw iti kasta at amadi. Dakas ti kastang isaw-sawang mo, bakit? Di naklapdan iti kayat ko nga isawang, ta isumat ti pakalaganan ti riknak no kastoy ang maestresakan ka, Patrick! Ha? Ay, di bakit mo? Tangay nagadumot ang pambar mo, siyakla ang tiyag trabaho, aga broda. Anya? Saan ka mo't siguro atulang, Patrick? Ha? Ay, kwa? Ulitin man ti kinunam, Vanjie? Ti kunak siya kung ti ag trabaho, ta nakababain mo't kan ka. Bakit? Ay na, di naklapdan. Masapul nga ag trabaho tapno matulungan ka kadagiti masapul dito'y balay. Tani, nakababain mo't nga agpaysukan ka no si kalaang tag trabaho. Wala nga, saan mo't amasapol nga umadayo ka, bakit? Pangaasim ta saan da kami kumamit a panawan ka nagiti anak ta. Huston! Tumalnakan! Tano talaga anapatigakan kang asawam. Di mo kumaaramidan dagiti banag ajak kayat.
Ha? Pasensyakan, ngam nakapangedeng akon. Nukunak nga agabrudak, nawatan. Nay, apa yun anak ko? Agan ano ka? Masakit kan samag. Ha? Ni? Pagkunaan niyo mata masakitak, nanang. Kasla sabali ngamin ti auram ita. Kasla agyelyelo mo ti kudil mo. Ha? Ni nanang nga talaga. Di man lamadmadlaw yo ako na akon. Medyo nabayag lang nga didak nakita. Ibagayon nga gilyelo ti kudil ko. Katpod mo ngamin anak ko. Apay numapan ka laangan agpa-check up. Iti kasta, makasigurado ka. Amangan mo't no agdarikrik na adi mo amaw. Awan mo trik-rik na nanang. Napigsaak man. Wen, napigsa ka nga agpaiso. Ngam nasaysaya at matlaang no agpa-doktor ka. Tani, sabalin at talaga ti kulor ti kudil mo, anak ko. Amangan no epekto lang ti silaw dahi nanang. Ay saan? Oray bakit akon, napigsapay laang ti panagkita kanak ko. AMMOK akitaan ti normal akudil, ken ti kudil nga agyelyelaw. Aya. Ala, agrubwat kakit din taing ka agpa-check up anak ko. Pangaasim ta di mo iyalang-alang ti bagbagak, tanay narigataan. Oy, friend, awan ka di plano nga agbakasyon? Ay na, awan ganas ko, friend. Artek tumulaang ti masangputak ijabalay. Iso nga oray sa anak ko nga agbakasyon. Apay, di mo kailiw dagiti anak mo? Kailiw kumot ida basta, jakpay kayat ti agawid, friend. Sayang laang ti pamasahik nga agawid. Ipawit kulatan agastusan da ijabalay. Sa bagay, Sika ngay, matuloy ka kadimot laang nga agbakasyon. pampanunutak nga rod no kasano, friend. Kasla masayangan nakmat nga agpaiso iti pamasahe. No siya, saanan nga agbaliw ti pangedeng ko. Ipampaminsan kong tulaangan ti agbakasyon inton graduation ti inaunang anak ko. Itikas na, mamaminsan ti gastos. Apay apinaayaban na kanak ko. Sa pulak ti tulong yun, anak. Awan ngamin ng loto ti kanaglabak ka nagtimurang ko. Na, agsakit ka kadimanan. Wan nga rod, nanang. Amo ka di ti asawang ti kastoy akasasaad mo. Saan, nanang? Diya kayong bagbagakin ko, anak. Anya, nay, apay ngay, inyawag mo kumakan kwa na dagiti anak yung ay. Apay, di da ka umay sarsarungkaran dito'y balayaw. Saan? Sakti mapanit si balay na katugangak. Ngam dungal daw na jak napan. Tadyak mo tan makabangon. Ijam ngaminan ti ara kanak ko. Kita man talangam, nakakutkutungkan. Talaga amat ngayon ni Jakon ti arak nanang. Katnutan ni makabulanan. Malipod insardan ko tiyakinom. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Sige ta ilutuan ka iti kanam. Iti kasta, makatumar ka mutan iti agas mo, anak ko. Naimbag nga oras mo, abalayan. Kastamot ka abalayan. Agtugaw ka Agyamanak abalayan. Naimbag laangan, tanadanon ka dito'y balayo. Oh, apay nga minaya abalayan. Kaslada na patag nga ibagam. Ay, nabalayan. Talaga ang napatag ti bagag. Anya day ta abalayan. Ang mga numabalin nga awagam ni Vanjie, abalayan. Apay ka day. Ibagam ang masakit ti anak ko. Anya?
masakit ni Patrick kunam abalayan. Wan abalayan. Iso matlagayam adimi matla maura yun nga umay dito balay. Na masakit matgayam. Ay, wan abalayan. Anyat sakit na ngay abalayan. Diyak mo ata di namat kayat ti agpadoktor. Saan laeng aday ta? Di na pa'y kayat ti agtumar iti akas. Anya, kasalungay nga gimbag no ko na madinamot kaya tagtumar iti agas. Ay, day takot nga rod ti parikot abalayan. Iso apang nga asim ka di tawagam ni Vanjie. Barang iso ti makadagdag ken kwa na nga agpadoktor. O sige, mabitlang nga ron tawagak ni Vanjie abalayan. Hello, Tatang. Nakaawag kayo, mat? Hello, anak kao. Anya nga tano agawit ka pala ay. Anya? Ni Tatang talaga. Apay, kasla Manila aya, ano imbaga yung agawid ket agluga naklaang itibos tapno makaawid Addaak dito'y adayo, Tatang. Saan mabalin basta agawid aklatan no kay kayat ko. Ken may sa, amuyumot akairin rin yung klaang ti kontrata. Ay kat agbakasyon ka, ano isaw? Apay ngamin aya, Tatang. Basta agawit ka, antayin ka si kasun jay asawa, manakaw. Ne, apay, agan ano ni Patrick, Tatang? Agsakit jay asawam. Agawit ka, anta umay mo si kasway. Daytan ti bagbagak pay laeng idi, Tatang. Di na ngamin ammo nga aywanan ti salunat na. Anya nga ita, agsakit lang nga rudan. Mala, di kan agunget anak kaw. Tinasayaat, agawit ka pa'y laeng. Iti kasta, ada mga sikaso ken kuana. Ay na, masurunak manen no kastoy laeng. Gungguna na. Vanjie, anak. Ha! Bayan nyo, taapitan na ti bunga ti kinalaing na nga uminom, Tatang. Agyamanak, tanagawit kamot lang, bakat? Kunakit din o talaga adin akong kayat nga awitan. Kaya't ko kumapay ti agtrabaho, ta isopay ti sweldo. Nga masakit kamatan. Ay, day takot ngamin. Sukir ka. Gapo iti nalabas apanagin inom mo iti arak. Agsakit kan. Pakawanan na ko mabakat. Ngam adain limad ko ken ka. Ha? Anya nga inlimad asasawam met si Patrick. Anya ti kayat mo asawan. Kita nagiti papel nga day ti envelope anak ka para bawi ti lamisaan. Anya nga mindagito aya. Anya dagito medical certificate mat. Kan nagado a reseta ti agas. Uwan bakat. Day ta amin ti medical records ko. Kat day tamat lang ti makagapo. No apay anasumok ko tinagpisyo. Iso tinapanunot ko awagas. Tapno mayaw awan ko ti parikot ko. Anya? Apay di mo imbagbaga kanyak, Patrick. Apay. Jak ngamin kayat nga agaborido ka. Iso binukbukudak ti parikot ko. Jak kayat nga iso paya panunutam. Nang runay di baga ti doktor anataningan ang tibiyak ko. Diyos ko. Unay kamatan. Apay nga itamlaan nga ibaga kanyak dayta. Asawa na. Rumbang na lang kumasyak ti mo na anang ibaga amiti dayta. Ngam apay nga'y anagilimad ka. Apay nga'y Patrick. Kasi tinakunakon. Jak kayat nga agaborido kagapo kanyak. Kang runan iti amin. Jak kayat amas siyang kakanyak bakat. Patrick. Ininutan ti panagkapsot ko.
Mariknak, asahan ako ngagbayag, iti abiyag. Dimtang sigurong tiyal daw ko, bakat. Ti panangipulang ko iti bukod ko abiyag iti apo. Kat ulitak manan tagkit daw iti pamakawan kan ka, bakat. Laglagi kumaakanayon, ngay patpatag ka unay-unay. Kas tamat din ka nagiti tuwang anak ta. I love you, Vanjie asawa. Pakawanan na ko, Patrick. Sorry ka nagitimpang pakpakita asaan anasaya at iti kalabas. Sorry ka nagiti ang kakadakas abalikas ngayon sa usawang ko kan ka. Pakawanan na ko, Patrick. Ipatpatag ka man unay-unay. I love you so much, Patrick, asawa. Naitabo na ti asawa, anak ko. Aging gaita. Kasladyak pa ilang maklon tinapasama kiti asawa tatang. Nagsakit. Ay, maawatak tirik naman ako. Hanggang awanan maaramidan tayo. Naskan nga aklunan tayo ti amin. Makonsensya ak lang amin tatang. Makonsensya ak gapo iti saan anasaya at ngayon pagpakitak iti asawa. No AMMOK lang kumaakas jay ti kasasaad na inasikasok kuma na imbag. Kang runaan iti amin, tiyak kuman pinanawan. Nagtali na utaklat na kuman ditoy. Tapno nakadinak pa iti asawa, tatang. Kasi tinako-nakon, awanan maaramidan tayo. Anyang ay kat inlimod namot ngamin ti may papaniti sakit na. Iso nga awatan tayo latan ti amin. Talaga siguro nga aging galangan ijay ti biyag ti asawa, anak ko. Taon 2022 idinadiagnose ti asawak iti pancreatic cancer. Inlimad na ti may papan iti daytoy, gaputa di na kanukayat a maaburido ak. Nagbiit akim mapsot gapu iti daytoy a sakit, nga isumatan ti makagapo iti nasapa a panangisublina iti bulod na abiyag. Dua atawan meten ti napalabas manipod daydi a pasamak. Kat nukas jay amalagip ko ti asawak, pamrayaklatan ti agsangsangit. Adalat tamat dagiti gundaway akaslasid sidirenak ti konsensyak. Kastaunay a panagbabawik, ngem awanen, naladawan ti amin. Kat ita, adda aklatta dito'y balasiw taaw a makitagtagad para iti panagadal dagiti dua nga anak ko. Aging galaangan dito'y Miss F. To'y pagayam mo, Vanjie. Ken ka pagayam Vanjie. Pakawanemon ti bagim, iti kasta mawayawayaan kamatan. Anyangay kat napasamakan, saan tayon ang maisublipay ti napalabas. Liklikan tayo nga rod ti agsao kadag iti makapasakit abalikas iti pada tayo a tao. Iti kasta, awan to ti pagbabawyan ken pakasidiran ti konsensya tayo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam Vanjie, ket pagyamanak unay ti kapanangibiglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, Lagip Ti Napalabas.
inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.